Anbo mung Gobindo Rani Jomatia. Garo Anganwadi Center ni tama kala. Ang oro Anganwadi Center ro 5 বছর 2016 sing amon 2016 November sing oro Anganwadi Center ang Anganwadi worker hisabe samkhai tongo. Ngetabok mi afro patal kina phaibi saphai mani hingke tei seba tei khoroksa sebanobo ronai puhi saphai mani boke toma bahai rogo tomani bangi tei khoroksa no rawani ingkha boprosi mi kisa kholawi sagradi joto sinai jakhe Bo to bro interview naman pore bro ni party ni bro na ano sewi alka bro no roi rolai hata bole boroni ba boke koroi murani ngetabok omo tala robo dikhe tomani bangi tala jakha tala roja manke omo lukuni jaga oro jaga agi je khai tongnai bon mala thing hai luku songba sawi tala roi ro tipramo thasong tala ro puhi khanamani tipramo thasong oro jaga kono political party si omo koroi link si koroi omo luku si khaibu boro bisa saya hingga jeng omo CDPO office o kaja kaus rojak dong oro jaga inquiry khai nyai memble patal kinya kita patal kinya tei boni tim hingke tipramo thano si ekdum chaya hi hoi tong tipramo tha oro jaga kono jaga rajniti party si dai koroi oro luku songse omo luku jaga ro mani omo center tangja man lukuni jaga klaibu hingke luku songbono oro jaga parani borono roya hingke jeng buin kamini borono rormaya hai luku song tala roi ro sogduri ni 600 tongo oro jaga kagos tongo niro bisa saya hingke thangnai mau jaga o CDPO office ni Nges CDPO office kagos jamaroi frole tomar hi bole saire horisible khaibu de CDPO office kagos jamaroi fro DM roi di hono hingke DM kangsar ola hasung IS omo interview boot hingke IS song tongo SDM tongo hingke blog ni video tong hai hungui or jaga kagos joto jaga kagos ro di sing hingke sing application joto jaga no rojak sin or proman tongo proof tongo bipangno जों जतो जागन रजांगेव DM नि अरसास उदयपुर पर्यन्त जों थां रजापुर रिप्लाइ रजाया नताबाव निराव सुइबि रय मानिले खरकसा कदिखे देरो पुरा लोको खे देरो पुरा लोको खे रौसला बाय बुरिबे जतो अर मायंगारानि 200 250 परिवार जतो न सापोर्ट दंगु जतो न रौ जों अर जागो सापोर्ट दंगु सय जतो न रजा दंगु रेजुलेसन दंगु तमानि बनले रवानि इंलाइखा बो नेतानि तमा कदि कलाइ तमा बीजेपी नेता रंनि दे कला बीजेपी नेतानि साइकाट बाहना ज कलायुबो सैत्य मोहन साइकाट बाहना जो सैत्य मोहन संग्रौ सैत्य मोहनले तमा कलाइबा सैत्य मोहन के बीजेपी नेता जुब मोर्चानि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि आंबनासो सिया हेपन जुब मोर्चानि ब सामखाइ दंगु हे नेतानि बाङै रुलिं पार्टीनि फायदा नावानि नाइल हा बाङ बर हाक बाहना जोंनो र आप्रसन बर सिलेक्शन खाइ पेलाइल हा डाइरेक्टर कागज रहोजा किसा सालाइनै नै काहि बर हुलाइ के म पॉलिटिकल पार्टी संग्रौ yang के सबारो मानि बा बर सबाबाय मालाय अमो बाय बीएससी चेयरमैन बारो सेपले खा बरो सेपले मा बबर सेपले खाना ता बीजेपी संग न बीजेपी संग सेपले खाना ताग मानाय बु बीजेपी मानाय गे बनि लु खुंरले बाहाय बाबर न खुंगासो साबाय मे नंबाय मे का मा खायबा बनि एसडीएम ऑफिस ओ साखरि खायो गे टंगा सावारले बाहायबा बकरा लु खुंरले बाहायबा बनि न खुं कामा को बनबा साबाय मे या बेल दिन दुई ताला खाइ दंला बसि ताबक ते खरकसानि साबुलो सेबि बस ते खरकसानि सेन्टर सि सेइ फायो नताबन रख तमाहि होमबा बन रलो याहि संगला हुवा और खुलो रो याहि रोना हिके अलका रोइ दि अलका रोइ दि और गोविंद रानी संगलुकु सिराग दंगो अमु पाती बिया ताती बिया संगलुकु जागा रमासि